zan pha ibonowin YouTuber jong ka hipon chole video ang kasim khapon hinla tula YouTuber ho a he no hey elore thudi ham ki hatapon investigation LOI le holistic research LOI le hoita kholo wa thilmo se se atam zet tan ke hi alang khanin hi chi ka thilbol hi subscriber la viewers hola ding ang ka bolai pon hila thuta hi thamkat be apo do theile ti ka hin zan jong sot tan ivet le pung baro minute song ale li langai tan imudi ka ti hin hoilang YouTube ma YouTuber khanin tula he ipil hagao chang ham video an ha post mi nei le e chu ka ngai le ilo tamta kan za do ji chun he chi video he kan sim hin tin ayo chun ka senan video sim khang kai pon video sim thiong kai pon la thu ta he mi piona za thena dinga tun la he tham khat athu se ho ga vel vel ote ti ka hin ka ni mut ei tan ka mi jong e san thimin update wa chu kyong to a kho hin ama sa penin thu hi LOI le argument hi pi dai le little knowledge le lack of knowledge hi adin jar dan hi sei no movin na thil hi I sei dai le professional argument I bol dai le thil hi hoi ta hol the holistic research le holistic investigation jungai te it is hedam holistic approach ti yu na sap te hon ja chu thil khat bo sia hi be sa khol lo ding hin abo na hi alhum ki a khol investigation hoi ta si ding ground reality piam eti seidam thil hi ka seidai le ke in le ta thei umam ti chu hoi ta I khol wa le yo phale e ma ki zumin na he chi tu aka seinom hi adang ei pon YouTuber ti du hei evangelist ti ding ang cho zo thu tam ta pan ti chun evangelist dinga zo sei chu a chu ti hoi be se hin na Sonneo thu se diu hin argument hi api aile baseless speculation ho hi cho base ai argument ki bola la hi ding chu he na sai alang khana hi ama hin hi chi tula hi athil bol GMFDI chung thua thu sei hi henge aman jong evidence nei nante digital evidence ni na media evidence ni he e mai head diu khat chu I head diu dan se in senge crime scene a khu te ka khana mun khana hin CCTV in footage khat ala do he cha chu mi khat athat ne chama asut li he cha pa cho CC footage nei ja chu cha that pa chu ki mane ta police na man tawe e wanga kuima om lo hile chun he chu di nan te he ji khat police station nang in na tha he ta cho mat the he na e wa te ka khana he ji crime scene a chu a third person khat anum tai mi khanin asai na ko nan mu he ji chamin asut pa chu khat pa athi pa zo chun chem a hin sa do asut ki go na khat pa chun a chema le la pi ama cho sut ne ta eye witness a pan pha le chun he ji evidence chu akle langa chi thei ki re na he ji chun he ji media evidence LOI le he digital evidence ho he it is sedam two sided sword hin eye witness am po wai le he cho chu ama lang zo le ta the he to GMFDI thil so hoi eye witness hi khat le bu ni boy pon na asang a zaom hin zani zathuma pa sa asang lang chanum jin GMFDI thil so hoi ele ama hin hi cho hi mi ki he mei bo we LOI le itiha thila na to ai poye LOI le evangelist ni hun mi el he ai bo ti ho henge a ground reality a hung lo ji a chu chu sei hin ground reality hung le hi cho sei lo di hin a ground reality a eye witness ho mi asang a zaom ta ji wa chu hi cho chun athu sei chu adi poi ga ti theu hin na he ji chun he chu tham khat ga sei chi no te ti hin ami jong na zep zamin tham khat nen gi gin piun lang I huya ko na ipat diu ham jong khe poi thu sei ho a video ma sang la cho ka vet ji e pon na tun ha cho khalenin in thot no le ga vet le a video sim khalo pen pa cho ka pu na hin evangelist ni wang khun hi cho hi limsa ngai poye pathin na to cho e hoi ta ki to jeng ni tin amanin wang don poi e wanga athuta ki hena sa adi lo khat avel vela hong ki sei ti cho athuta chu ipo do lo wai le athuta heong chu iti sedam zawaki nung tabang khat ai ji chon he chi video cham ja kan sim ki god he na yo phale chon athu se wa lete sa athu se wa kho tham khat veo den adi he di lo mi cho e wanga tu ma sang je ma video khat asim na hi GMFDI hi the new hindut wa ti tabang khat jong ka jan na hindut wa khu ipi hi ham a het lo ham la ke he pon RSS hindut wa hin itin sing
Hindut wa ho khun bakai Jesu mina hong tawa ho bung la hin sawa hallelujah amen anti ni khole Hindut wa ki chai he aji so mo ko right wing iti ham RSS ho ko right wing iti ha Hindu nationalist hi win na am ho chun Hindu pathin ti lo chu pathin dang chu accept thelo he tu yong khun vele chun Himachal lo le UP la ho Christian in nia cha cha ki khom ho pathin la so ho elo le pakai su Krista ko ma ta ho so ko thawa ma no khula ai a ho ino ha la pi khula ele hi cho chu hilai GMF de pakai Jesu Krista mina ki tawa hi chu Hindut wa ti chu EPS e nam ke te lo ama khun Hindut wa mini ko het lo ham elwai le RSS hona to ho het lo ham ama sei bang chun Hindut wa le RSS hon e chi GMF de pakai Jesu Krista mina ki taw ji hin awa chela ki san RSS le Hindut wa khun pakai Jesu Krista la hin sai nang pakai Jesu Krista min hung taw le a Hindut wa ki chai he e chu end of Hindut wa is ing a sei chu a sei ki le e chi to nine jong ne hi hen he chu a het khil jong mai thing tin so bi pa kon ele ama chu theology na hi nai na Bible hi isima ma practical ai la lo le kana lo cho Bible sim tam ta ema practical a chi pi lo le ta san ma so ko ta ngo Bible an sim lo pia pathin thun pathin pa kai su Christian a sei pa chu ata san wa practical a chi pi ji wa chu thilki dang jong bol theo elo le i khat lagao thing man cha dung su ya chu vanoi le si na ka Jesu Christa gospel ki para thu pa jol hang sap theo cho Bible hi theology ke theologian ka he tia chu ti ja chu ki son ning hi pon Bible a ki se hi ita sano na hi chu khat he a theory bo a ki se ya a theory bo chu a di e tia ti ham practical chu bol lo ai le lagao thing jong i tong i man cha diu ham na te ka khanin pakai ka ta sene pakai su Krista ka ta sane lo le adamo ho ka taw pie tia ita san na pa chu ita san adamo chu iti ki taw dam the dham hi jong chu thu khat se da hin na chi I se le direct in point in hung kilu jing le pakai Jesu Krista chun seizui ho I piana vai la am ti le alang khana look bungko chang khat le chang ni chule mark langau gospel hang ko kise na Bible ga aveo te ipiti kisem Luke 9 Luke chapter 9 verse 1 and 2 When Jesus had called the 12 together he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases and he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick e paun sim lo chin ki chi tan tin na pathinin somna ni seju somna ni ho chu thil ho chungang thane na pi u hin chule ano do na dinga yong chule dammo hoyong tawdam dinga thu an pi he na he chu pathenin thu pi ani he na ta sana I chu na chi pi ai le thil ki dang tam ta na bol pathin pakai su Krista ama ta na ana sei he chi sei ju ho chu he chi thane na cha na pi he na he chu hin point direct point in hong ki hong le I sei nom pe no chu sopi Sonneo nang jong hin evangelist ten hi the professional ta argument na bol ki go na le ne heading khat chu lagao thing na to hin elwai le spiritual warfare kiti hi mong e tin het masan ngai he hinge ne nai tun jong masanga chu itiam GMFDI na tile iphiam khan anan se tu hin ki paum tan deliverance ministry na ti tan na henge he so adi he alang khana deliverance ministry mo deliverance ministry chu ne he nai le exorcism elwai le casting out of demons ti ong ya bon anan he ting he na he chi concept thai pon medieval era ko na elo le new testament khanga ko na old testament ti taute leng david in zong leng sol chu lagao phaloin ana vop ji phali pia bola lagao phalo chu pot ham nang ne he na he chu old testament a hi chu nom new testament pa kai chu Krista mina hi seizui hon chi thila elo le lagao bo chana no do he chu nang man he exorcism am poi ti pote ne he deliverance ministry yong ipio ho ki ti ham nang la bona ne he so le he chi na he ti bo hilon holin evangelist ni hin theologian ei poye Bible ga simhon poye e wanga hechi hi seizui hoyong chu ichangya qualification ani ham chu a ke pone ma pathenin pakai su Krista ama tan thuni na na pi ji chon thilana no do thewin er lagao bu ho chunga thu an ne we evangelist ten yong hi chu hi modham nang man gel po pon
amanin ata san hona achi pi hona pathenin hi chi a bol the tela pathenin aman cha mo dham ga gel po po te na a hi thei poi a hi thei mo poi ku ki ho sunga hin hi sa bang chu pathin kui mamang cha pon te ti le nang man na mi te na mu ni me te aji chu ajing kal ni la ai la hi thagau bu bo phian I pen ki sudam he heji chu ho chu na he theina dinga chu nang in spiritual warfare zo he masan ki ti he nang spiritual warfare hello wa spiritual fire hello wa le fire of the holy ghost yung ima chang hello wa ilaya thilki bol ho hi iti ham drama ki bola elo le zothu ki sei dana na gel heji vanoi le sin ami tam tan a bol zo na het ngai chu me nang falasi le youtuber khat hia youtube ma search to spiritual fire tin lang search tang LOI le Billy Graham on jong se khola demonic beings are reality kume LOI le SDN ki sei taute Ellen G White ji ho ko works of Ellen G White ang nang man he dien ama ki sanin spiritual beings hoi au me ti he tu a hin nang in evangelist ni thilana tin e wangin la athila ho ano do ho na sep kit pon hi su nang mit mo zo nang het lo me spiritual warfare I ma chan het lo ki phun na bu zo anang be chun thila hin no do thein lang hi chi knowledge chu ne le chun na thu sei chu tham khat jang dom ja anang in thila no do thei lo wa athila au me ti yong le chun thila bol khat jang chu drama elo le ita physical harassment he na ti khat chu hi chi chu anang knowledge anang itiha I ma cha hello pa chun evangelist ni at least 10 to 15 years of experience na casting out demons bible dungzuya ki say hi chu anabol na thila no do ama chun itin ki ho theidam amanin hagau thu khat in se jong le na luchunga chi di chu he thei hi ve ta chun ai da chu hi chu ho chu he masan ne na dinga ipiam book jong tam ta omena ex-satanis tua preacher a hong ki convert jong omin pastor so omin am ho na to ho ko satanist ipdinga ka ti ham ex-satanis hagao me ki ti hi mihemin amu thelo he na mihemin ki mu thelo he satan ho ho thila ho ho khun a feel theo cha het khil lo le ipitam John Ramirez aman jong YouTube ayang ko interview me ta Nikki Cruz ho team khat lampia china he satan hin amai satan ana New York a ho third priest tabangan hi satan ho hai o Nikki Cruz ministry mi phabep khat hi lampiano mo cho he cho attack bowling asol achia le ka chi thei poi ti so there was a wall of fire ti so wall of fire surrounded those people I couldn't even walk close to them I was punched back a force just pushed me back at it so I was so proud of my hierarchy in the satanic it is them worshipping team na I was so proud of my third place being the third strongest Satan ho la the third strongest the third strongest or third person ama John Ramirez so I was so proud of that power but I couldn't lay even a single finger to those people at this so na mi ho chu ka tham jong ako mang ka chi thei ka chi ai le chun iphem kan in le so ne ti so there was an inexplicable force that forced me back energy or force na that forced me back there was a huge wall of fire which separated me and those people I couldn't even lift my finger at it hechi ama interview chu ga ven tu ho ama pathin ta san na pangtan tu ho pastor ham biam evangelist o hin evangelist na pangin na chule satanin mihemo iti sedam mihemo iti al go na physically yang iti abuse bol jam ama na bona so ko apon do jing he pathin man chang hin tin na ama yang aban ban ale khang tam ta sune ele hechi satanist ipidinga ka siam ka ti le ayo ai seo lagao me chu am ho khuna feel o he thila to ni ki vop la chu am ho na feel o he tu a hi lagao me ki ti le nang na nui zain loi le eti ha ta na me kong mai cha me kong e ti le I pi ha mai cha me kong nga ti me te anong in hello chu I pi ban he dham ka ti hi cho ne he na dinga chu research be bolen ku ki ho la in ingol khon khono etin nang man nam mi te munie win lang nanam mi te hi disun noi si te yong le chun western civilization atam ta cho ga chin lang ga search tang Billy Graham jong ichi casting out demons YouTube ma ka het kilo le casting out demons a short veta demonic beings are real kiti ama jong accept jing cho e wanga ma chun ichi exorcism to Roman Catholic ho exorcism ho apom be lo na ebida mati le hechi phat hong chi dung zu ya he pa ka Isu Christa chun sei zu ho chu
kaminin thilo ho no do na ti hin sejuan hi su ta sana pakai su krista mina thilana no do hin ewa phar hong chi le mihim chi na thilan no do ki go no cho he cha chu medieval era la khu he chi church ho clergy ho elo le he chi keta catholic priest ho he cho chun ritual so an jaw sa pa no cho ritual khu hong jaw phat le athing poi ti na he jing pathin chu bible to ki to poi ritual ki tila puisa ma du dai so bon ke hapon na to benedictine catholic on benedictine ani ni so ko isana valid ham ke hapon e wanga bible dung zu e chu ale pakai su krista ama mina ta sana ama mina thila no do ding ki ti hi chu hen lang hi chu ga holin ki ti he na hol zo wa hapta khat dong chom ka sai YouTube ho ven YouTube mang thil tam ta na holai le na muding nang holo bia aum lo he na tia eleba thila aum po na tiam tila evangelist ni thila na ngo kinin ele thila ho na sei kinin thila hawa hame tila la ayo pale thila aum po ti ta bang na sei kinin nang ma na statement na contradict so hi chi ipina sei nam kyong ke thelo he ai te ama sangai na video ho he ti ham ngol thu ai boy ki tile nang pi na wal che ki gon e so tham khat ka correct ki go dai bo na kai mu jong so e ta ne ba na video he a chai ti talo evangelist in la imacha sei pon tin pathena mo ngan si jing hon nin e ba thu ta chu tham khat be hen anang jong pathen min pana iti dana iti jan gya chu athil ground reality ai ma ep imacha bong hello wa ita na zo na la na mo pan panami chu ep le tham khat example ga khat ga ping e tua evangelist ni nangin question na bol thelo na tega khanin class 3 a khun gandhi thusim chapang khanin class 3 level a gandhi thusim asim tai gandhi thusim asime ele college ahi professor khan gandhian philosophy ama chung gandhian philosophy thamgat asin explain na ji gandhian philosophy base as thu ase class 3 a chapang pa chun gandhian philosophy in professor pa juga khio pi le epa ti de professor pa chuna mo nui sat di zo a hil chu class 3 a chapang pa chu gandhi chu gujarat apa sa he tikal wale loile itiha aung ki panna ma chu lawyer an sim hin aung ki panna south africa apana tikal wale he lo de gandhian philosophy chu epm jong he nai lo di zo hi chi ta bang nei chu me to nang stage le evangelist ni ho mi phalasi le amani demonic possession hoyong patpakai su krista mina no do te spiritual warfare bola lagao me ya iti ham lagao pro hal thea anang in hi chi be chu bol thele chun bai chung chu bol thelo wa amani na ga sei se amani na to na ga dem chu abc hello wa awal be se dan na e je ele example khat ga bi ne to ai je class 3 le professor pa ne do pol science background na pol science background ke in pol science political science kan simin master ka cha in political science ka simji a chu politician ka hi te chu assurance lo cho e wanga ground reality a chu ka lu na politics chu kan bola mi ho align chana chu ka chia politician dinga chu ka ki pi do ayo phale mla khong kai le hi chi a chu ka pol science la na chu iti se tham a subject bo chu theory a bo hilowa ka ta san ji a chu practical a ka chi pi ja chu politicians ka so hi chun gan so the so na e ma te ka khana political science ka la ja jo politician ka so te ti na lo pia political science political theory so khala ni ke ja jo tun ga ching ting iti se da lekha hello bia to ipm lekha na sim cha ana zo a ipm a pang pau to pu modi kho ama ko ma khon ga ching ting political theory hi chi ka se ke ti le kuin ke ongi khyo pi dam ka ti so ama standard le ke standard sun le zan bang ta chula akin theory a political science ka sim ground reality ipm ke het lo ja ami prime minister pa phailang si yong le ground reality and hen a politics a cho akal kal ja tu a ho hilai chen khulhung cho na hi chi ke ni ka khyo na ding chu a level thelo cho ele pu modi cho lang khanin hinge ipm pa cho ipi phale a phailang a si yong le ipm pa ai jing na ama cho example la da taw te tu a ho mla ho ti taw te ho mla ho kisan political science la lo le qualification nei be lo mla yong masanga cho anom so hin hi cho chu kin political science in hi chi setin ganil leng kuimi modam policy le ama mla kai ta akei political science ki la ai wanga ima cha ki lo lai chu ka level hon chu aki ba lo dan chu na ama constituency a thu ga sei ki go jong le inui sat bab seu di chu hi chu he ground reality het ngai na
tua chu theology na simja chu paka pathenin direct anang chu itiam spiritual gift nan mo pias itia lagao phalo ho chu athani na mo pi hi ta chu thani na ne ai le muncho ma pa sat hin taw jong le chun hilaya hi chi thila he na tia gmf dia thil ki boli thila he na ti le na su thip thei di chu hi banga thu sei ta video ngen chang sim ta na su thip thei lo le nang ma ki khol tango atua na video sim ho e le evangelist na ki ti wanga youtuber nei bu so kumbul langa chu ivet le na subscriber jong sang som masanga chu subscribe na channel kana subscribe cho sang niam sang thumam khat nei la ewa nong chi le hin alang khana doctrine langa nong halu le I mainline christianity to ki bangbe se talo na ai tia chu kan subscribe hin na hin ewa nga chu khatwe hin kan vet jab ji cho na video ho masa kana subscribe ja khat video khat le ni fi cha hong ji na he chu kumbul langa chu sang som bo nei cho ele tu khat hani sunga hi GMF dia nan min pat le hin sang som ni lang nei ta yo na ele subscribe le view hol na dinga hin na za ham la ge hin isula hi te in tin ele pathin min pi hi sum hol na ne gi ti le na channel min jong ATM ai ki nin he ji I sei le val be se jin it's a na chu subscribe le view hol na dinga I het lo khat be chu sei te ya mi zum so te di chu hi chong chu adi take it hin na isei le atam che chen isei tu nil ha ka sei nom hi ichi video latest video nan si mi thamkhat thamkhat ga seu te ka ti hin itiam na sei mun khat mun nia chun na sei chu ka sep thei pon na ichi hola chu thamkhat ga bel ben ote part 1 part 2 ini jauh lim sai ta ben to ki se yo su ni za su te du ta sanom tan na ya cha tu ni part 3 ni lo ke ti ben part 1 a chun ching khram le tang din se hi thila hi bo we lam ka sunga thila la nga ma te ni bo we mi in khu su gan thei mi in khu tom zi evangelist ten hi thilai bo we mi hin kho su gen thei elo le mi hin kho su boy ti dam na ele amani na to ho bible to ki to mong hi nam jong na ti hin hi chi hi ipi le bible ga sei so te ipi bible ni ps hi chi chung chang ai na bible la hi ivet le matthew bung som le ni la nga le som ni la go he chu ei pa on an simin lang na bible hin tai se he chi on ni sem nang ina bible to ki to point na tin bible to ki to he ki to lam evangelist ni til na to ho ga bi hote matthew bung som le ni chang som ni la nga som ni la go english in siming Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Asay chu ei pawn ana semin lang ei pawn ana ikhat ana hezing la chunna Satan no to ai le alengam iti machal dham gi ti evangelist te ni hin Satan a hi hona amani Satan no do hon le chun na bible dung zu ai seu he alengam iti chal dham ele Satan chun alengam chu a chalo dinga stagnant dinga de mo di na me chu big question hin na e chu part 1 alang ki sei seu le dem ding atami na tu sei oi ki dem ka sei no lo hin na la e che aban ga chal ki no te le abana hi kau bol dan thila bol dan la bol hoyu sia ma te ni ki chim nga nei bo e di sei ta ai chu thila pot hanga thila na to na welcome ma ikam sumai ni khulam le thangin sei ita thila thuwa ngan superstitious belief in sunta bongan yu in sumo sit na ka sei lo na ta san pa mo sit na ka sei ho chi chu e chita bang in sum ji thangin sei thila te ni ki chip nom na ma ni het na nei ho khang to do ho ai ama tin alo ni si het do pichu 155 chana hi mi akhang to dom ho amate nin alona ji hepoi nati ipina senam ke pon exorcism hi it's not limited to Lamka or it's not limited to GMFDI. Now exorcism hi it's worldwide. It's a problem faced by every Christian, not just Christian, every person in the whole wide world. Akhang to dom ho ni the western country o ho e ho sang alawai zada no hamo exorcism ele Ninkuma chu Kerala kona ta amini pita Ravi Abraham lamka ahong chula ama ang chu spiritual healer ipipina tiulong ama ang chu
ele ibidinga ako ham akang ako ho chu vet la wo officer lingen chang grand iti seidam iti ha grand welcome ki pia thupi ta ki ko ibidinga na ko hom tile ama chu deliverance ministry ma bol cho ele hita chu kol ho sap te deliverance ministry a bol wai le am ho chu hila welcome na bol thia ele e hoyong chu I bon wa che lam ka he bona khang to lo hoi hu tam ki gel po na thu se hi aban ga ngai ki no te o kasi thila pi te ni thanglin se le ching hulam thana ning cho pathin lam pi khat bo min zakop bung li chang si na se part 2 hi straight at 2:11 a hina ka het hil lo le Jacob bungli chang segi hechi pathin thu pan leo chun satan chu jam tan te kiti Jacob bungli maitro Jacob bungli hi iti ham chang khat bo chu simpo tin khat ve abon ga simo te chang gu ma pasan simo te chang gu sagi le git ga simo te nang hedan to ichi normala e pauna na simin lang na chang gu ma pasan simo te okin sa paun hin siminge but he gives us more grace. That is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinner, and purify your hearts, you double-minded. Hichihina, inge, satan chu ayako na zamding tuwang hinay na. Ay wanga hichihi, exorcism LY le, position tu hilo cho. Hichihi, khepnal ha loading, na, khepnal ha loading he. Khepnal ha na loading a hichi Bible chang ki pi he satan akon chun hichi Jacob bung li chang se ge hi temptation be sei boy ei paun ki sei le khepnal ha na lo diwana satan chu ele hichi thila chu ta chu no do ingen na tia le langkhana tua nang ko ma chula mi langkhana thila no do thela chun mi chu hong te te nan tin na nang kom chula hong lo ja chu thila no do thelo hin hilai hin hung in lang hilaya akhohe lawa kuya hiam jang ki hezi lopi anangin aza na sewanga gera ko na hong ki pulot I kham jole ai ka boi ta ta no ta hong ki pulot hicho ko ma khon ni chi James bung li chang se ge gasim tongo satan ko hichi akhohe lo nu ko ma chu satan akon in zamin itin ti dham gati satan akon itiong zam dham mi chinu chu hichi gel tongo pathila no do na Bible chang hi lo cho Khepnal ha lo nothing Bible chang cho me to resist temptation na it's not about demonic possession it's about resisting temptation yung temptation to satan akon cho possession yung to demonic physical possession to demonic possession cho chom hin temptation cho chom mai kide he chu he khanin a Bible chang na za ho yung hi akito longen ele hita chu demonic possession iti ham satan no do na Bible chang na de ai le nan simping khat Sapa sim kidding X 13:6 e pa jo ka sim no men la sapa tham khat convenience ja jo kan sim men ka sapa wa ki het sa na yong he pon he chi sapa jo he tham clear ka so jin na yes in simple ta le they traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now, the hand of the Lord is against you." Hisu he thila no do na eloi le thila chunga hingjing pathin thane na ko mu pina Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Immediately the mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand.
somlani nang chuka simote when the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Miracle healing elole thilki dang bol theina hi pathinin aso chaw hi pinga pi ham ata san lo be thei ho lung ta ber ho ta san thein ding cho seizui ho vanoi lesin awa lai wa chu pakai su Christian thupi chi cha gospel faith chi gospel preaching aso lai chu a weapon o hoi pin chu healing chu dammo dam sana thlagao phalo no do na hi chu kolle vai ho la hu tantric ho lo le sadhu ho mi zat ham thila bolan hi ai wanga pakai su Krista mina kidang ta adang chu itiha pakai su tasan westerners on adam sa kidang ta adam ho am ho Christian ang so le hat kino cho hichi miracle healing chu hi chu pathin na ha za ele tua Bible changi sim do na cho thila no do na le thila chunga thane na hichi Acts chapter verse go ma pasa 12 chana chani sim taw na LMS kit pa he doi thim cho hi che pa hi ano do bo lo achunga hi Paulin ipiti abola ichi achunga immediate action chu ipi hung tiam hi chu Bible changa chon hoita na ki ji na hi chi dinga chu Paul chu amun taom ngai cho gala ko na elima so follow pi gala ko na mun gam la pita ama amoma sol chara ho na to ho thila no do pakai su Krista ama tan thila no do dan khobetang atu elima sung en lang Paul chung en lang ichi proconsul pa ko ma chun pathin chu ta sanin lang pathin satan chu nung sunin ti le iti asu asa hello lai chu iti nga ta san nam gati pathin thane na chu ata lang ngai cho elima sunga chu pathin thalai thani na ta zewa chu proconsul pa chun an ta san pan chu hi chun he thinga he nangma ta amuna no ma nangma tan pakai su Krista thane na chu na show ngai he Ellen G. White ama chu at viewpoint tam ta kaise pon na evang ama tan there is power in the name of Jesus ati cho exorcism chu aman jong iti say da to ritual exorcism khu aman jong accept lo na evang pakai su Krista mina thilo chu no do am the ti chu la iti pakai su Krista min chu hi pakai su Krista chu thilo chunga thane na ani ai le nang jo hi chu hilain hung experience ilahin hi chu iti physically iti hung proof tongo gala ko na taw hi ti chan taw tai ma chati lo cho amuna hongin lang ichi pakai su Krista thani na chu hung su tang iti da na chu asia bo na sei thoa an to iti ham theory bo hi practical momo im saum theilo hi chi nang ma jo hung ki gelin na chole aywa Jacob 4:7 chu hi chu he themin hi chu thila no do na nei poe hi chi tu akin kan sei Acts 13:6 le 6 akona 12 chu proconsul pa chun faith pathin an ta san nai ja chu ka sen hi chi kalwala yang chu itiha seizui ho x lai lo le New Testament ho seizui ho thilano do na account tam taw me thilano do zo siu le akoma om ju gamla pa sa bo lo pio mundanga kon sa thu pi wai khat ai khat lo pio ai wanga pathinin an haman cha phana chu Paul chu iti sedam a handkerchief bo se lo la song khol bo se ang chu mi na dam thei so he chu pathinin step by step ana pui di so direct anang chu achunga thilano do tia iti ham high priest an motun lo di so evangelist den yong hi direct tai chikal lo chume kumizar amani in hi healing ministry lo le hi chi eti to ha gmf dia hi chi ministry ana bol na healing ministry ana chi pion na hel lo jana mang chaw na mar pha lo di chume he chu i sei no ta aban ga ngai ki taw te o ta na ga ki ti si sai ada la ta ti ya ma to ni chila i lam ke lo wa to ada la ta ti ya ji le khat abol ki nan an te ro ki ne ada la tai ti ki thila ki chip na kan pa su ipiti pa thila ki chip na enge na seong chu het na ki wa ja hi chu na se hin tin na he chi adal ha ta ly le he chi ki se ele Bible in hi chi chung chang hi pe sem ga ve po te o Matthew ga ve o te Matthew 12:43 to 45 sa pa hin sim beginning na 43. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself,
and then go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with the wicked generation. When an impure spirit comes out of a person, of a personality, so ahong po dozin, it goes through every places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to that house. Om na ma cho ahong ki lekit jieti cho. Hichi in om na in chu. When it arrives, if it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Unoccupied na pathin chen na lo in an hina alai le hichi ta sa cho pathin hichi direct in hin say leng hichi ahung po do na mi pa chun pathin a het lo le a mi pa chung as depends free will cho mi pa cho thila ki no do zo wa mi pa chun pathin a ta san lo le thila chu le chi ki ding bible ai pi ke se ya 45 ha cho sagia ki pui be de ti cho ama sanga ha zo sagia ki le pui be de lut ki de ti cho ele evangelist in thila no do zo akona thila lut ponte ti chu huilanga kona na kila ham na ahung evangelist in asu dam the hin adam nu adam pa chun pathin ata san lo le thila hung lut ki ding he khat bo hung lut ta ponte ai sanga lo le za hung lut the he asagi sanga kho zo hung lut ding he bible a ki se he chu ep ko ep ita challenge the ball go nam cha aban sei ki ta te na nothing is close to the gospel na deliverance ministry di ta tong chun gospel lo pi ta savior to tu nasa pa krista zala garjo na pungin din revival na stand kun sa intin cross to mi kinai sa intin bible to mi kinai sa intin afai deliverance ministry chandi da nan sei ki na it is da mi chi agi sei ji phale masanga example khana ana sei ji cho cha zo khat om min hi che pa ko ba cho cha everything amin a ha don everything amin cha ga don jam thile che cha zo pa ko ma cho ga chiule prime minister pa na to ding a sei ji ati na ama cho cha zo hi ele khat aga chi ke le football pe team pa in bola pe jing da na sei ati kit na e wanga ma cho cha zo hi hita cho a team ta ta hi le prime minister hi ding elo le team ta football pe team ta ta le football pe di cho e wanga everything ai cho pe thelom da team lo cho akama sei tho na verbal bo hi iti sei dham I actually ma cha zao lo ama cha zo atu anang condition jong hi aseana sei tho na to thelo hi ta chu na sei the ya hi ta chu experience na nei mo mo le tu ayong hinang jong thila tam ta na no do di ta cho he chu thamkhat gelo 555 a na tu sei cho nothing close to the gospel paka Yesu Krista minaki no do chula nothing iti Mark 16:17 and these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues. Gospel pagay so Christian ase na hichi he they will in my name they will drive out demons. Pagay so Christian mina thilaki no do he gos isu iti gospel ai poi nati thedam according to the gospel so ele nangiel dana chu ipi bolleo phan den tiam nangin thilahin no do masan nangiel dan pa chu bolle chu nanga pa chu yo khalong china te tu ta dia chu according to the gospel a thilaki no do hin hi chi zawa chu anang ho tabangin na ha dem walawa drama he adu da he ti ji wa amani chun hoita nang ho masanga chu life a hi clarifiable on he drama ham tia do hon he adem ho ji he ji chu masanga chu mi ho ki pa ji he na amani ki pa je pathini na dam sa we hallelujah ki ta ki samji he atu la hi anong ho anang jong na subscriber atam ta atam che ta je part 1 2 3 ta ni khana ni me thu me nan so do ta hila ana ki be che cho nong ho ji a hi ti chu me aban ga ve te le force miracle na force healer hi dan ki chin tap ai mo mo te ki chin tap bulle ban ne lo ba thu pathin thu le la 640 la vela cho force miracle force healer bible aga ave ki no te chi force miracle force healer o mam forced miracle forced healer x solcha ambung somlako
som la thum apat sa som la sagi chan hi chi accounting ka se mote x som la ko force healing hi force aki bol them na ly le force ki ti da force na ti dan chu pathin hilawa itiha thila inaman cha force a bol na ti nam ly ep na se nam chu ke pon e wanga force a thila ki bol thelo dan chu na ly le pakai jesu ti lawa hi chi miracle hockey perform the do dan chu ga se mo o 13 apasan simpan ta te sa pawn hin siminge. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Siva, a Jewish chief priest, were doing this. Skiva kiti Jewish chief priest na achapa sagi amho chun thilano do thu se na. One day the evil spirit answered them, "Jesus I know, and Paul I know about. But who are you?" Then a man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. 4 sa ki bol thelo dan so healing so. Hichi 7 sons of Siva hoyang chun Paul pathin mina ka no he ti cho. Pakai su Kristana. Paul iso amin pan o cho. Thilani ti do adon buna. Jisu ka hewin Paul ka hewin nang ho kuina hiam tia thilawo pa chun vo kitan vo wa I cho an dal do cho hi cha chu force chu alol hingdam nang man hingelo force ha ki bol the mo mong din mi chi miracle healing ho e atu chun deliverance ministry chanding dan nan ga sei kin na Bible ina sei he it's Bible dung ju ya chi ding ena tin Bible dung ju ya I seu hin na Bible ni cho se ya a chi thila ki no do ji dan le force hai chi thelo adi lo zonga hi thelo dan ju I seu he o aban ga ve ki taw te le na mo wa ipina na ne ham lo sei do thai lo chu ipia na ham lo het lo khoi lo mo me ipia man na doctor certified patient ai na zo gum lo doctor lekha zo lo in khat so ai ta hi exorcism ho na ly le casting out demons ho ko tham khat ga ben ga ti e avela ka se western civilization hon e ho masanga na bol sa Christian hi ma sa je e ho masanga tam ta na bol ni so tham khat be research bol tong ground tham khat na investigation chu tham khat holistic sa dom tong atua anang ma man ki se atua anang ma man na logic na question kit alang khana doctor ina jan the le ipding a helaung ki taw sa de hi chu gel tong a doctor in azan theology achu medieval era ko na exorcism elo le deliverance ministry ho hi Anglican hon an phu do cha hung chi cho doctor in thil azan theu ma doctor in azan thelo chume amuna hin hungin lang nang ma tan hung experience le chun abona na he ding ground reality la na pum check nom lo digital evidence bawa base na bona digital evidence yung chu eyewitness ja na thu sei zo si adi lo heti mi tam zon het kit kana be se lo zon na thu sei ai I like le subscribe ding bo youtuber ho khun chi bol ji zo thu ta ho lo bi youtuber ho khun ep bol leng like le subscribe atam dem his bo zo boi pi zo ai da ho historian hung ki sound tin archaeological hung ki sound tin pura rumor ho ka bla khom hi chi khuti zo ta se wa ko bol zo hilan hung tong o mi al hal ha kuma phabel bula dam thei talawa hi cho ong ki taw le ni khat ni hap ta khat ka cho ung dam thei cho doctor on loi zara piu aneo thi ma cha ti lo a taw na pa ka Yesu Christian asu dam cho hi cho su si la kaw la na bol ho a ti ho cho nang I cho ko na vet kha lo na vet ang na ta san lo da na mit ki san na ki ta san lo da na mo dem te ding na gut na he a boy na a ban ga ngai ki no to hi chu sẽ đâm đến mày sáng nè lùng kim mong ép dân lại tại ta với quỷ sa quay gì ra đóng thôi lùng kim mong lùng mini lùng kim tiếng lệ chỉ xuân cái thấy lâu na mà bạn ta lệ stress à cái cho tiếng ta lệ hỏi chỉ bên conscious cái này thấy lâu na right decision right thinking cái hỏi thấy lâu cho ibon cái emotional yung si attack ki ana emotional breakdown ki hoi lang pen so ip pen yam ti mi ki bui cho ta bang knowledge nei him in sunga hi lo diong ta sanu
na sei dan hi ke hetim tho the alung gim wal ji wa chu dammo ham elo le adam mo ji wa chu lungim ham hi chu nang man jong ga hol bo bo to do ke het dana adam mo ji a chu lungim wal wa hungo hin na asu na ding achi na ding doctor ko ma chi le asu asam thelo pa na chu taw na munan be lo hin elo le nang gel dana chu alung gim wal ji wa chu dammo ham ana ki gel phao he chu na sei hi ke the hi nang sei dana in cheno abui to alungim gimo to ai da psychological problem ne ya chu hila hung na tin na ele psychological problem hi jong le kitawa thu a ita chu tola uma ama hilo be kharung ki phonga ayowa chijing tan akiti zo wa hi hung ding do alip sana ep ana bolam jong ki het lo cho tamkat na het na chung langa chi ta cho ai hi cho na ai da spiritual warfare ayo ki abul langa chu ka se spiritual warfare hoi tamkat ven ka ti he he chu kinoi sinai se pon na he chi na research da le apai e ho ku ki hola nom the pon den ti le western la khun ga search to wa tam ta mila tu di dia he africa yong ko thil tam ta ko lai chong ko abona fake na ti dong hinge fake chu khat le nium nan te na e wanga two generation ayong e di pon na ti ai le New Testament generation ako na history ang vetle medieval era ako na ta chu hungchi a Martin Luther ki sanin jong exorcism chu accept lo chi bidam ti le cha chu ritual sung za pa na chu accept lo chu e wanga exorcism chu ome ti chu Martin Luther in ga research tang na ta san lo le thilan thil bol hi tu nai cha lo cho it's a long line of history inge aban ga angai ki no te hejina sei chu pung 11 30-50 la hina ban ga ngai ki dote pathin thu la san na ji in so ni ji cho pathin thu ki ti chi na het na hi cho na pa kai yin ki ti che het na chi na bul pe ti cho cho science ti chemistry ti physics ti nai lo cho chi na ki ti pathina ko na chi na ki ti discernment ti lungge la ngai tu thi na pathina ki ngai thim na thira le pathina to hi de bang ta pathin thu banga het khan thim na ho na le tu la ga chia chila ga patit no yo pathin thu sima pathin thu ko na thu ta le thu zo apai na se jo di na discernment jo ngai cho e wanga discernment nei ta po we hi ja chu thilan abo pai tai hi chi chu ep ti na dam sa dam hi chu question cho ama ko ma chu na ga cha yuwa ipita Jacob 4:7 hi chu na ga sei dam setana kon in jamin a chapang nu chu ta chu hluta ai chu ko ma chu setana kon in jamin na ti dam action ngai cho a theory a chu na sei tho za practical ngai cho he chi nu chu pathin ni he lo ja he ta mi lungim ta nang ma na in bel ta pathin ni he lo ja ta na ho si na na le solding sula sudam kit loading hui lai ta na pathin he na mi chu he ja chu ka sei spiritual healing chung chang na sei dai le ga research domin anang a spiritual healing a step khat jong kal nai lo wa atua spiritual healing a mi sudam dam ho na ga question chu spiritual qualification chu na hi thailo cho evangelist te ni to na ki niel good na ngi ki he cho na ngi na phin do ki wo de hin phin do na amanin thu se le na lu chunga chi de he thei hi ve ta chun thagao mei kisan ipiham he thei nai lo chu ne thei na dinga chu ayo John Ramirez interview ga ven lagao me ji pe ma ko na ne de mi khat bo amin ka pia ji cho ma ex satanist he na ama sa bang chu tam ta me a satanist ex satanist ko na kauna ne yo he ka chi le mi ho hi ka leng ji win mi ho tin ka suboin ka kina saun divorce ka bolchan ka hi khaili sawin pathen he mi ho cho ataw na mu no ka chi thei poi tiu cho me ya kong in ka sajiwin ka kaung leng do jiwin ka satan ko ma iti sedam ka si ipti am ka ti le ama no setting he ji poi ti hi chan gi a cho account un chu me YouTube ma ga research song tham khat be cha chi chung spiritual thu chung chang na sei no mai la na iti chu pura novice an hong len lu nai choi om theilo na mo ti jing chu nang ma le nang ma ki ngol bol nei cho aban ga chi ki taw te chu 11:20 la ve lai chu na sei na na yong khat sa nei lo na su dam nui pathin to chi nei na ding no khat sa nei lo pathin tu het be la na jong nei lo krista me hoi ne la cross ki pan tu pa adam lo ayong aza anam no no mo thalin sei jesu dam na he na tiam namit hejin na thu sei ayo longang chu Matthew 12
12:43-45 ha chu in sei wei tan na pathin in dam na pi ding hin adam namu pa chun ata san lo chu ama kho na om he mihem free will ki ti chu nangin naga force naga question the lo he pathina ta sana le thilo chun le boy le suboi to ponte alang khana pathina ni he na le thilo chun suboi thei ponte nang ma ki counter hi to na thu sei hi pathin ata san lo ji chu thilon possession of bolo za tu a hi eventually spoon pathin mina taw dam pi al ahung dam ta chu thilo chu pot ta chu hi chi nu hi chi pa chun adam nu chun pathin ta san lo wa aum nangel ngela iti seidam ways of sina cha chi kina le thilon an le tek ki du cho bible chang thuma hoi ta ki ji ta chu la matthew a chu isim tau chu la a bible a kon theologian nei mo na mo a big question na no question hoi nang ma contradict na ki bol so aban ga veo de chu 11:50 54 53 54 la na sei he ban ga ngai te oh sana te na mo ho hi so tu ngani bo so no mo thila sana pa san nang thila to to ne ya chu ja chu mi no ngo kuma mi no bo gan thi han bo cha bul nga pa wen pa ka sei ta chu ne damna a chan na dinga adam sa chu pi adam boy ne tia damna chang ne tiam thang lin se hin do mo tim do alu til enge gmf de ngo ta pote alang khana ayo ang ji sei sa da western civilization ang hi hoi tam ta no min na thilo doctor hon azo thewai le ipdinga helang ki podam nang dong ga gel dong tam par reason ga boldom tong na thu sei ho hi like le view ding bona se mele dem party ho ke tarna bol ki wo danam hi de di zo na doctor na jandam le hilai hung pontin hilai hung ai le doctor in iti alona ji he lo ti na i jenge pathin songa hung o he hi chu hi chu adang sei be di om pon na alang khan hi chu thu a hi chi the 1843 a hi chi na sei hin adang ng mini som thum lang na sei hin ki ngai jong le asu asa om lo de hi sang chun hoitan ga chin lang exorcism le spiritual warfare le spiritual fire of the holy ghost hi cho chu ga research in lang hi cha ki mang cha mi ho chu iti jiom hi chu thamkhat ga ben hi chu na ve jo wa thamkhat I cha chu comment nan bol thei phat le na hi chu phat le chun thamkhat thung po di cho tu na bible pi ho yong ki to be se lo a bible dung zui na ti wanga bible dung zui la thu na sei kit lo a thila na ngo we na tikin na bang ka le thila he na tikin nang ma ne ki contradict ichi hi chanin chai tau te lang khai ki se yong le pi kan hin te namang phatau te